Kongoi mising biik kyok aibe boroini sikobit akatak tugul kainetab Jesu nechamgei. Kitorori Jehova eng wikit yekituitosi eng kanetishenyo nebo kila. Otogotin akwek tindoi kiboitinik chekimi ko kibagenge ako kiboitinichu ko chekitoretigei. Atindoi Stephen Arap Maru, atindoi Pastor Ngetich, atindoi Evelyn Tarus ak atindoi Lilian Maswai. Angen ale koisubwech eng betusiek tugul ako kenyoru kanetisiet agenge. Ameche ketou eng saet sikobit ketestai. Kitororin ak kelosun Kiptaiyandenyo Jehova eng mieindong'ung tugul nekaiborwech eng betut nebo ra. Wikit age ni nekimi lesson nebo sokol, kakisomin indoiwech konech ng'omnotet. Eng kasikyok tugul chekose ng'alechu konyor kaberuret akichek eng kebeberwek chemi. Ndoiwech eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Kongoi kokeny biikchok chetesetai kemwoe kongoi eng kasubikyok chekokosubwech eng kanetisiet nebo kila. Ameche amwa kongoi mising eng Stanley Tarus nekamwa kole amwoe kongoi mising eng lesson koberuri Jehova. Ruth Chepkorir nemwoe kolen amen ako amen kokeny. Itindoi kora Daniel Kemboi netesetai kolen oye amen. Kitindoi Koskei Gladys komwoe akine kolen kongoi. Kitindoi Taptengelei mwoe akine kolen kongoi Arap Maru eng tiendo nekitien kale kibwotwech akobo ng'atutikab Jehova. Kongoi mising Taptengelei. Kongoi mising Shadrack Kiprop kora neisubwech ngoberuri Jehova amu kemwa kole ngoberur ak Jehova amu kanetisiet nekim. Kongoi kora Julia. Kongole Julia kongoi kiboitinikab Jehova eng kanetisiet nemie. Kongoi mising. Kongoi Shadrack kora eng kaberuret nekokinyor ak kanetisiet. Kitesetai kemwoe kelen sirwech ngitindoi tebut age tugul isirwech eng yo sikobit kewolun eng kwenutab wikit kotomo koit betut nekakinetisie. Kongoi mising akwek tugul. Kondoiwok Jehova eng koberurok. Lesson nebo sokol ko lesson nebo komonut nemwoe kolen kesob eng ng'atutiet. Kesob eng ng'atutiet. Kanetisienyo kemi banda. Nai ile tomo keit emet nebo Canaan tekemi banda kou kinye kakimong'u eng emetab Misri nekale Jehova oba iboswa osos sikobit osaa koboto. Wikit konye ameche kityo abwatwok eng nwokindo. Kokinetech mising wikit konye kole kimi Jehova kokochi kaamiset lagokab Israel eng tulwet nebo Sinai. Kokakokur icheket akotaban kokochi ng'atutik 10 akolech oronju ng'alalet akobo atebenyu neu. Kingemut Musa kwo tulwet barak ipkotebio ak Jehova kamuktoindet. Ko Jehova koik oeng chelebelen. Koita netai ak koita nebo oeng. Ko kingokochi Jehova koichotok ng'atutiet netai akoi nebo ang'wan ko king'olole akobo tilyanditab Jehova ak biik icheket nekeyan kamuktoindet lagokab Israel kokikochi Jehova tilyandit eng kebeberta netai nebo koita. Koita nebo oeng ko king'olole tilyandit chebo inendet nebo lagokwetab Israel ak chitab kokwenyi ak tilyanutik chekimite kibagenge. Ko kingokochi Jehova ng'atutichu ko kiek kanetisiet eng ichek ako kiek borotet eng ichek. Kakibe anyun nguno orit nebo ng'atutichu. Keker kele eng ng'atutikab Jehova che 10 ko kiineti atebet nebo Jehova ak atebet nebo biik. Ng'atutichu ko kikakisir eng koik. Akale Jehova eng koichu kakisir kesomonjin kekochi Musa. Kong'et Musa koipchi kirwokik. Kong'et kirwokik ipkomwochi biik kole kale Jehova ni. Amu ng'alaletab Jehova sikobit korikyi ingen ile kibwoti ng'oliot nekimwochi Jethro. Ko kikamwochi Jethro Musa kolech pchei biik ak kikochi kirwokik. Biik chebo 100, chebo 50, chebo 20, chebo 10. Ko kirwokichu ko kiicheket chekikoito ng'alek kokochin biik.
Amache kesoman kurget nemite amu kanetishenyo komite komangu 21 akoi 32 kaitin agenge akoi 32 ak 22 kaitinyi ko 16 kirwogik nebo aeng 19 koitetab 35 ak Mathayo 5:38 akoi 48 Romanik 12 koitetab 19 ak Mathayo 16 koitenyi ko 27 ingimi kanetishet netokyininyo akobo sobet nebo ng'atutiet kesob eng ng'atutiet eng 21 ngait 20 koitetab 22 komwoe ng'oliotab Jehova kouni akilenji Jehova Musa mwochi lagokab Israel kouni kaokerchigei kwege ole kang'ololwok eng kipsengwet kakimwochi Musa kolech okere akwege kakong'ololwok Jehova kong'ete kipsengwet na ile ng'alaletab Jehova nekitwekyi icheket eng tulwetab Sinai neking'alalet nekikas Musa akokas bororiet tugul kokikas kutitab Jehova ak kit nekimeche Jehova kokochi kole kakono ng'atutik chebo borotet eng akwek eng 23 kokochi Jehova tugun chekikure Etan ko atebet tilyandit ak tuguk chenyolu keyai eng betut kong'ete kachor asista akorab korokto akoimenit akomutai koech kolechi Jehova amotokochigei kanamonik anan otesana cheu fedha anan kanamonik cheu dhahabu nyokole Jehova anyun nguno amu obikyuk ak bororienyu onai ng'oliot nemitei eng tai kingomong Jehova lagokab Israel kokilechi Farao ameche komut kolechi Farao eng eutab Musa ameche kosaa bikyuk kosa kainenyu eng kong'atet kongomong'u biikab lagokab Israel kong'ete emetab Misri kalen kotindo kabwatutiet kele ipkesoe Jehova eng loindo nemakomitei Farao ako makomitei eng kotwong'natet magetab Jehova eng yu kokimeche Jehova bororioshek tugul chekinekite bororietab Israel eng banda kong'ete emetab Misri koek biikab lagokab Israel biik cheter kosir bororioshek alak magetab Jehova kokimeche koker biik chetindoi kayanet biik chetindoi kamang'unet biik chetindoi kandoinatet ak kimnatet kong'ete kipsengwet amu kandoinatet nebo ng'ony kokiingen Jehova kole matindoi borotet age tugul ak tilyandit age tugul kimnatetab emoni ak torornatet ak kandoinatetab emet kounotok kokikale Jehova Musa andochini ichek ak Kiptayat namitei nekibor Jehova eng boldet eng bet kotuchi icheket mabel asista akokochi maat eng koskoling anan ko kemboi sikobit kondochi lagokab Israel eng banda ako eng atebet sikorib icheket eng bunyondit age tugul ak bunyot nemuchi kong'em icheket eng oret kibor Jehova leu tilyanditnyi ak bororiet nebo Israel kolech anyun atobono oiku biik cheter tisik sikobit otis ng'ony nekikomasta ako kikobut ng'oliot neo mising nekitindoi lagokab Israel kokikale Jehova kangono kimnatet Musa ko kandoindet kirwogik chemitei kotoretok sikobit onyoru atebet nekararan ako mising anyun kakochi Musa ng'atutik 10 ng'atutik 10 chekakochi Musa kelewen kotab Lawi netisik icheket kokingelewen kotab Lawi koek tisik koek icheket cheinetishei tisik koek tisik cheyoptoi ng'alek chekakamuktoindet kobun Musa kong'et tisik koyapta ng'alek kokochi sigik kong'et sigik kwai boisiet eng chitugul kale nging'et karon imwochi lakweng'ung ngo muren anan ko chepto inet ko mining kokeng'et imi oret korwei
anan kebeberta age tugul neomi ak lakwet. Ko kingomwochi Jehova tuguchu tugul ko kimeche kenet icheket leu ng'atutikab Jehova tamanu ak atebet nenyolu kesub eng ng'atutichu. Kimakomeche kityo Jehova kenam ng'atutik che taman koek ng'atutik chekisomani eng koik. Kimeche Jehova ng'atutichu kesir eng muguleldab bichu. So ngobendi komami chi neibwoti kole kaibut ng'atutiet ni. Kimeche konai komeng'is eng atebet nebo ng'atutik chebo Jehova. Lesson nebo rani konetech lekisoptoi eng ng'atutik. Makityongon eng barwet anan tuguk chekikisir. Kele kikisir kele ng'atutiet netai meyoche kekonamwet. Ile uye moyoe konamwet inyege lakini muguleldong'ung kotokotindoi komi kiy neu konamwet neibwotyini ikei eng orit. Eng atebetab Jehova nekimekenet ko kimeche kochop bororiet nebo Israel sikobit konyor atebet neter ak bororiosiek alak. Neiboru icheket kele tindoi icheket maket, tindoi icheket kabwatutik ako tindoi atebet. Ateboni kitindoi Jehova ko atebetab inendet nekikon ng'atutik. Nole eng Kingeresa otebi ak the lawmaker. Inendet nekikon ng'atutiet otebi kou inendet nekikon ng'atutyonoto. Amu ng'atutikab Jehova taman kou atebetab Jehova. Unotok Jehova. Ngimeche inai Jehova ile chi neu ne, isomani ng'atutik taman. Ko ngisoman ng'atutik taman nebo Jehova, inoe ile atebetab Jehova kuni. Ko ngimeche koyapta Jehova atebionotok kwa Musa, kwa kirwogik, kwa sigik akoba lagok. Maketab Jehova ne mising yu kolech lagokab Israel. Ingen ile ane ne kiaribok eng emetab Misri. Amu kibek chechang man. Lakini kiimi Jehova koboto icheket koribe icheket eng emetab Misri. Kong'ete kokisich lakwet ko kindochi Jehova eng oret age tugul kot koit betut nekimong Jehova kokakebartaita eng kot age tugul. Korir akotingen emetab Misri akomong Jehova lagokab Israel. Kamang'unetab Jehova nekimong'u icheket ko kobor leu mieindanyi, chomyenyi, atebetnyi ak imandanyi. Imandab Jehova kotoretech anan kitoreti bororietab Israel simait tengek ako meng'is eng oret nebo tililindo nekimokyin Jehova. Amune sikomi ng'atutik tamanu nebo Jehova ko koborwech sobet nenyolu keyai anan nenyolu kenyoru. Amache awo kebeberta nebo Jumapili sito ngot komi chi netesei kotokotes. Ingero anyun akobo kaamiset. Une kaamisetab Jehova. Eng tulwet nebo Sinai ko kakekochi ng'atutik taman lagokab Israel. Ko kinet Jehova ichek eng ng'atutik chotok ak kikisomonchi kokas. Sikobit konyor icheket tilyandit ak Jehova. Akonai kole Jehova ne kiptaiyandeng'wa ako kamuktoindeng'wa. Kou ye kimut icheket eng banda kong'ete emetab Misri ko kikere Jehova lekiripto ichek. Eng bunik chekimi, eng nyanjet nekiyatak, eng oret nekikakonyalso lagokab Israel mami beek kokochi Jehova beek. Koit kasarta nekimokomi amitwogik kokochi Jehova mana ak amitwogik. Jehova inotok kotokomi koboto icheket. Meche konai konam Jehova kabwatutikab lagokab Israel sikobwat kole kitindoi kandoindet. Ne kandoindoni ko Jehova nekitaban Musa akotaban kirwogik. Maketab Jehova eng kabwatutik ko kimeche konam kole chi age tugul nemeche kokas kaamisetab Jehova akochini icheket ng'atutik. Ng'atutichu koiku atebet sikobit korib icheket eng bororiet nekikobutok. Kimeng'isie lagokab Israel ak bunik. Che bunichu ko ki biikab bororiosiek che kimakongen Jehova. Amu kimakongen Jehova koek torobet. Ako chi ne torobindet komatindoi tilyandi ak Jehova. Borishe komeche kobar chi, iketi chito ay tugun chekaai. Tengekwok cheoe konyikisen. Ko kile Jehova mameche apchei tengekwokik chebo ng'ony ak bororiosiek chomite oiku biik cheter. Amune notok kokochi Jehova ng'atutik alak. Yo kokochi Jehova ng'atutik taman, kokochi Musa
ngatutik Jehovah chekikure ngatutik chemuche konet kale kikochi Musa kou ye kikochi Jehovah ngatutik 10 chekikikochi Musa akokochi Musa lagokab Israel ko ngimite komong'u 21 isoman koit agenge agoi 32 amache asoman kebeberta netai kale chu anyun kirwogutik chebo cheindochin taining'wong. Kong'ololi Jehovah kole orochu kirwogutik alak. Kokochi Jehovah kirwogutik alak 613 chekikure karureiwek. Karureiwechu eng Israel kekure misfot 613. Akotaune kelech inye lakwetab Israel Ebronindet ko korok netai inyoru tilyandit ak inyoru sobet. Keng'ololi korok kele inyendet ko iotwogindet. Konyolu iyai ne? Ko ngisoman 1 agoi 11 komwoe akobo kirwoknotet ak atebet nebo chi nekikure otwogindet. Kale ngitindoi otwogindet nekikiyal anan chi nekikinam kotebe kuling'wong ko lakwa anan ko chi neo. Kale ngobek kenyisiek 7 ityach inendet kwo gaa. Ngimokomi kiy nekitindoi ityach kou notok. Betutab kenyitab 7 ko kibet kenyitab katyaknatet nekikityochi otwogik tugul chekimi kelutab kiptainik kwak. Ko ng'alale eng yu tuguchutok eng 116 ko kitoune kiptainik. Kebeberta nebo oeng eng 21 koitetab 12 isomanate ko ng'alale akobo chito nerumisie. Nguno kamong ng'atutichu arureiwek 613 sikobit konet biik tuguk cheyoe eng betut. Ng'atutietab Jehovah komwoe eng yu kole merumisie. Ko ngomwa Jehovah kole merumisie ko kanyokonet anyun eng yu konam ng'atutionotok nobo rumisiet akonyokonet biik kobara. Karureiwek ko kiboroi ng'atutik 10 sikobit ile ano mpaka anan mwisho nebo anan letounegei yoitiet. Komwa kole kot komi chi nekanerekyi ano anan komi chi nekakerit ano anan komi chi neketiar chi anan komi kiy nekiyochi ano. Ko ngeyochi kiyotok komi walunet nekiwalu. Mi kiy nengiyai komeweku mekotetut anan iwekyi chito amu mi ngekerit chito ilechini tokomi kimasit. Kaikeraitu yematangdab ngeutab katam kotokomi kimasit mewekyi. Amu eng kawaida nebo chi kabisa ngeraba chito sinyen age kolen chito keraba agenge ikere akocheng'e oret age tugul korabach akokes. Ko kikinet eng karureiwechu lekimuchi kotoret atebetab bichu simabit polotet ak wasetabgei ak kang'ung'unyet ak nyalilda. Kikinet nguno kong'ete netokomwoiwek ak kiboitinik chemite tai akobo ng'atutichu. Amune sikeyai eng yu ko kenet Jehovah otwogik. Kichang kakile chi neki otwogindet ko chi nekimuchi kisom chito besendo. Kikosom ki ko matokoit kolipan. Ko amu matakowek tugukab biich kenome inendet nyekeoldoi. Ko kile kikioldoitoi keoldoi koboto koinyi ngo ki boiyotab kabanum nyekenome lagokyik ak kwondonyi akemut kiptayat ipkorib bichotok akoi otwogindet amu denit anan besendo nekitindoi kwanitab bichu. Obwoti ngot akot idiot nekikas akobo kwondo nekitindoi werik oeng ne kwonyi ko kitindoi werik oeng eng kitabutab Laitorinik. Ko tun kome boiyot koit kiptayat nekibo tuguk nyokole korir chepyosani ipkorirchi maotiot Elisha kolechi kikome manoutiondenyu akanyo chitab nekikabesen boiyot nenyunet ako makomi akomeche nyokwalda komutech keeku otwogik akobirech osken kebe osken ipkobirech sel kealde kwaldech. Kolech okase atindiot neking'alalda kokwanal kot koteshi kiptayat Jehovah eng oretab maotiot ko kolechi bicheng terenik sinde mwanik sialde
ak ilipande denit nekibo biik besendo nekitindoi. Kokergei ak karureiwek chekimi cheu chotok chekitoreti lagokab Israel. Eng let kokamwaiwech eng yu kole eng karureiwechu chekikochi Jehova kokitoreti lagokab Israel kotebi eng atebet nekararan. Ng'atutichu kora kokimite cho kekure Sabbath off, yani kikikonin betut neimunyi eng betut nebo Sabato. Iboisie betusiek 6 ang betusiek nebo 7 komami boisiet nekokoi. Kokergei no kilen iwendi kasit betusiek 6 ko betut nebo 7 imi off. Ko off noto nabo sang no komelen kewe iwendote itembean eng oret kewe ibimunyi inga kou leu ng'atutietab Jehova nelen rib betutab Sabato itaban. Boisie betusiek 6 ako nebo 7 ko betut ne kararan. Kokinyekenyumnyum ngot betut Sabato kele betutab Sabato komi katiaknatet. Memande, meai ki neng'ung, mewe ureriet, meai ki age tugul. Kinyekebara ng'atutik chotok konyumnyumitu. Simakoik nyikis nekakile kityo etan meai ni. Kikamwaita Jehova sikobit ingwai chito tuguchotok kokere kole kai eng muguleldonyu amu akere borotet nebo kandoinatet nebo Jehova. Nebo let eng yu kokateb chi kole eng yo kole eng ing'onyuni kimeng'isiei kemeng'isiei ak yaityo. Ako yaityo komi betusiek tugul. Kikertoi ano kit nemite luget neo nebo biik chekikoek otwogik eng tuguk chetindoi eng ing'ony ako mamage ki. Tos kiker otwognatet eng ano? Tos mi ki nengisis kokiegu otwogin eng kabwatutikuk nemaitindoi katiaknatet nebo sorunet nebo Jehova? Ko tebutioni kobo kamanut kele tos mi ki nekikoratech ipkeigu otwogik nengesis imuchi kendoi ko boisiet niyoe anan ko ki niyoe neikere ile uye ae eng muguleldonyu. So ngakesune yotok atindoi kamang'unet ale tikekose eng kanetik chemite tai. Tos mi chi netese ng'olyo? Ngomami atache kiboitiot rubwa. Bas kongoi eng kanetisiet nekakotoi Mchungaji Pastor Nyalilei kimeche kitoror Jehova amu tetutiet netindoi akobo biikchik. Eng betutab Jumatatu komwoe kole ng'atutik alak. Kitesetai eng ng'atutikab karureiwek chekamwoe kiboitiondono kole 613 chekikabit chekikakikon akobo ripsetab biikab Israel. Keker as kelechigei tos kingokonu Jehova ng'atutichu asikobit keribe atebet eng kwenutab Israel ko tos kinetegei ne rani akot achek akoi rani. Kele kinye kemitei kokimengechen kokikerte kityo kidogo kole komi chi nekicham kekure Arap Tanui kokikase chi kimi kipindi nekibo Arap Tanui nekicham kelen kipinditab takornatet. Kole Arap Tanui oye biikab Kalenjin yele. Tos takornat iman? Tos takornat kiyai chi nebo Kalenjin kikotep kole tos takornat iman? Ko kikitep kimi biik retioisiek eng kipinditab Arap Tanui. Kiebeit kityo ngon kele tos kakoit Arap Tanui amu meche kokas chi biik atebet nebo gaa kole tos nyolu ketepto ano asiketakur eng atebet nenyolu nema deviateni the society. Yero atebet nenyolunot. Ko nito neking'alale ng'aletab ng'atutikab karureiwek ko atebet nenyolunot netindoi musingi nebo ng'atutik chekakokon Jehova asikobit kotonon atebet akoek atebet nenyolunot. Keker as kele kingokon Jehova ng'atutichu komakon kole asikeyoktoi chi age meketut. Lakini kikon asikobit keribegei simakiityot. Amu ngong'alal kole ngot kwai chi kiy kotep kouni keyochini iribegei asimeyai not amu ingen ile ngot keyai notok keyoiwok kakimwa. So makikany kele bas ongekany kityo ongesisiet ko ngapkwai kityo kole kenam akebel acha kakilejin kibelin ngot keyai kiy kole ko nguna iribegei amu ingen ile melektob tengek ko meet. Kale ne sirutikab Jehova kale ngitabutab barwetab Johana netai somokoiteni 4 kole chi age tugul neyoe tengek koyoe bistoet amu tengekto ko bistoet. Bistoet nebo ne? Bistoet nebo ng'atutik. Ye kakekon ng'atutik yeite kele ng'atutichu ko koribin asikobit itebe ng'otwet orit simemande sang'utab ng'otwet amu yemande sang'utab ng'otwet
komitei aragenet ak ngoyondit olinda ba sangutab ngotwet. Lakini yemitei orititab ngotwet orit, yemitei eng ribsetab Jehova. Koribin ngatutik chekakindaun asobit tebe kalyetab kabwatutik ak ateboshek tugul chenyalunot chenemegei ak tetutyetab kipsengwet nekikon Jehova kobo inye. Ko eng yu kokon ngatutik juas kole asikobit kokimit konet mising koba orit akobo ngatutikab Jehova nenyalunot kisub. Komwae Leson kole eng rirgei nebo Jehova kale kokinet kirwogik ngatutik alak chetinyei chetinyegei ak haki nebo chito. Kero ngatutik alak chetinyegei ak haki nebo chito. Kale kimwachi Jehova kole kiyae ne kobun ngatutik chepkaroreiwek. Kole kiyae ne yekabargei kirugik. Yebargei kirugikab chito keyae ne eng yuto anyun. Tos konamchigei ngotyo kole ongeborye anan tos mitei or nekisubi asobit kesolation ngalechu ngoretab kalyet ak konyor chi tugul haki nenyinet ak kele kaketar kakobek akoni kokwet tugul ak society kole kakobek ngalechu keyae kalyet sikeker kele kami nyoetab kat akobo komonut. Kale kiyae ne yekachor chitany ak kwalda. Kero kemwa kele ngot kochor chitany ak kwalda keyae ne kemwa tuguk chekiyae asikobit yekas ngitung'ung iribkei mebi chorsetab chito. Kero amu ngotichor chorsetab chito ko nematinyi ko kito nenyonjin ngonito nekakemwa eng tabutab komang'u 22:1. Kole ngachor chi tany anan kejir ak koeny anan kwalda kokonu tuga 5 koker tanyata ak kejirek 4 koker kejirionoto. Teta agenge kobendi ak tuga 5. Kejiriet agenge nekebichor ak ieny ko kejirek 4 che iwegu. Kaikai ilia kaikai ichoran kaikai imuite ilechike ngasu ngatutiet. Kero akina ile nitoni komele ngale kaek bahati mbaya. Kita nikeplanan chorindet ko planan ipkochorso. Melen ngale wendi komengen. Wendi kongole bochorsei. Ko yewendi bichorsei ingen ile awendi babute ngatutiet. Ak ingen ile ne nebitu ngatutiet kokabut. Kelechinas asikobit keribin ak inai ile iribkei konginde ngatutioni asikobit koek ngotwet sitebe oritab ngatutiet. Asikobit koribin asikobit iyochi nemie chitab kokweng'ung. Ngiro ngatutik tugul chu ko chito eng chito chechang chenyalunot kele kiteptoi ano asikobit kitoror Jehova eng atebenyo nenyoljin kipsengwet. Kale yechorso chi kale konyoru kelia ko kero kale kakon karangyo kole yeyake chito tuga ngiro ngoiten 5 amwae ngibiwendi kai ilen kekweri tuga ak ibiyake mbaretab chito ko kemengen ile mbaretab chito. Kale ne ngoiten 5 kale ngoyake chito tenyi mbaretab chito age anan ko mbaret nebo sabibuk. Kero kekweri tugo ak ibiyake makole kaba tuga mbar kwam. Akole kekweri ak ibiyake mbaretab sabibuk ak mbaretab chitab kokweng'ung. Kale ngotonoto kale kokerchin chitab koba mbaret tuguk chemyachen chebo mbarenyi ak logoekab ketik chekororonen. Iwendi ngokakekele kabiyake mbaretab sabibukab chito bandek kakwer marakwek kokes marakwek keba mbaret neng'ung nekarur kabisa kele ocheng choruryotin kone nerurot eng mbaraning'ung. Kele meche kokas chichi miwek kabisa chekaruryo miwek. Kele miwek iwekyini chichi. Ikochini miwek chokaruryo cho ikere ile kikese kabisa kecheng'e chito tinget nenye kokese sike karik chepkondet. Kele chuto kas cheiyoktoe. Kero konyolu iribkei koribin ng'atutioni asikobit mebiyokishe eng kelelnoteng'ung lakini asiker ile kaba komonut chito nin kokerkeit ak inyendet. Kito nemakchinigei imakchi chitab kokweng'ung akinye asikobit otebi eng chomyetab Jehova. Noto kito neo nekibo ng'atutichu. Konet kora akobo ng'oliotab sabato ak ole kiriptoi biik alak. Kekas ng'oliotab 23 koitenyi ko 10:11. Kole ikole mbareng'ung kenyisiek 6 ak ikes ruratenyi. Ako mete eng kenyit nebo 7 kotep komuny. Konete ine. Kenete korok keker ko sabato nebo Jehova. Boisie betusiek 6 ako eng sabato eng betutab 7 ko sabato nebo Jehova.
Eta ka testa eng yato kole. Kala sobit konyor tronik kebana no ka piguk akwam tiongik ab timin cheituji pijoto. Koger kole kanyalu kibwat biik alak kora eng betut nito bo tisab kenyitab tisab. Yeitinye chi kiy neitindoi komekergei kityo ak ile chechu ibwat ak extenden ak itoret alak ichek chenyalildos. Tuguk kyok chekitindoi keboisie kora ketoret alak. Nyalunot keker ak kenai kele kaka betutab tisab sabato nebo Jehova kora akine kobo komonut kitindoi kanetisiosiek cheterchin eng koitinet 13 eng yotok 23 koitinet 13 komwa kole akorib tuguk tugul chekamwowok amat omwa kainaikab cheptalelisiek amat kekosyi kuting'ung kale Jehova kang'ololji lagokab Israeliek konai kole yoe boisionik tugul cheyooti konyolunot konai kole mi Jehova nekee kipsengwetisiek eng ng'ony. Memwa kainetab cheptolelet age tugul kale melosu anan iot ichek amu Jehova namang'et kong Jehova nekiyai kipsengwetisiek eng ng'ony ak tiong'indanywa tugul kiamutun akot eng emetab Misri eng kotab rotwong'notet ak amutyin borotet neo neteni. Kale memwa kainetab cheptolelisiek alak kobate anegei. Keker koyae Jehova kele keborgei kole Jehova kebwotwech akobo sabato, kebwotwech akobo ribsetab biik alak, kebwotwech akobo kito nenyolu keyai simakiyoktochigei meketut, kakonech ng'atutiet koribech eng rubeitonyi nebo eut. Kakon akot akoi kiwotosiek chenyolunot keriptogei eng kukoinotet. Kale ngot konam chi lakwa bergeiyat konee kito nekeitoi korib kebeberta nebo kukoinotet amu nyolu komitei tuguk chekeaun anan kerkong'et nekekonin yeitye irib yeiwe akoi isir kiwoto nebo ibiyai kukoinotet iyochi bergeiyat anan ko lakwa nebo kapchi. Ne akot nguno kotokomite ng'alechatak kelen tos nyolunot tukyu keyai akot nguno ngano king'ololi kelen ng'atutikab karureiwek ko kikinailen kebirchi kimurtoiyot komite ng'atutik chutok kotonondos akot eng kwenunyo eng kateboshekyo ko tuguk chenyoljin tekisto ako chetinyei ngilumte postiyot inde postiyotab sigenget indei postiyotab sigenget ako makoi imete buch ile ngotebi postiyondoni akirich sigenget ing'eisi sigenget akolulei. Nyolu inde postiyot ak icheng biik alak kocheng'e maram kikwaba biik kwal maram akot kwale maram akonyit tinget simanyokoting'e ng'ung'unyek chekawasu nyokoting'e maram koting'e ketit ipkasis ketit kole pop kot ko ngirich kotononot ketit kokakile ng'atutikab Jehova kotinye chutochu kora asobit keeku chekitindoi yamtaet agenge ak biikab kokwotunwekyok atebet nenyolu netinyei logoiwek chemiachen chechotok ko ng'atutikab Jehova. Kale keribkei akobo kukoinotet amoibkei amechorse nyikekonin yu ng'alek kole ngot kotiny chi lakwa bergeiyat konee kito nenyolu keita eng koitinet 16 22 koitinet 16 kokamwa ng'alyo neuni. Angokaikai chito bergeiyat netom keyochi koito akoruiyo ak inendet akonyor ak kokanyol kokanda tuguk sikobit kotun angoesyo kwandab bergeiyandanotok eng kimnatet kokanyol kokoito tuguk cheaichin ak che kikondoe bergeinik. Lazima ko tuguk chekikondoe bergeinik ko kikol nebo komonutiet nemi barak nemakoi iberberchigei ile arechigei lakwani ikose maat ko tuguk chekinyolu asikobit korib atebet nebo tekisto ak atebet nenamegei ak kipsengwet. Nebo let anyun kong'alal eng kole kiyoe ne akot eng ng'aliotab konunoikyok kole kanyol kikoito kebeberta nebo tuguk chekitindoi asikobit kenai kele masicho tuguk tugul akobo Jehova. Kebebertab 10 ko kokachinoik chekanyol kikoite asikobit kobit tilyandit ak Jehova eng achek. Kale ameche asoman eng koitinet 8 asiatare yoto. Kale amat isas kamuktaindet amat ichub
paunatetab biguk amekagei si igoitoi eng changindab tugukuk ak chekiyei igono taingung taitangung ne werit ak iyai kounotok eng tuga chekuk ak ichek ak eng kechirek igochi kotebi eng kamet ak kamet betusiek 7 sikono eng betut nebo 8 akoeku biik cheitobonotin eng ane eng notok anyun amwa banyek alak tugul che kabar tiong'ik eng timin owirchi sesenik kakon Jehova tuguk chenyolu kikochi kiwekchi kosubkei ak inendet akab kokon kora akot ing yu kole sinai ae Jehova kirwoket nebo iman ko kakon ki nekale mi tuguk chekimuchi keistoegei ng'atutik chu chekimuchi kerib kong'otech eng ng'atutiet orit lakini mitei kit age neachon ngap kochum nemakimuchi keistoegei kang'alal kole ngot kobar eng koitinit 13 eng 22 komwae kole nin kale ngot ko kinam tiondo kotonaton ingoib anyun tanyotok nyokoek bornatet amakonu kiy kokere notok kikibar kero ngot komite kiy nekakain kakwam tiondo kele komong beliot komong ne kokorire chito tuga kele komong ng'etundab kotonaton tuga kopar nego keliochi komakonye kele oyogu amu kobar tiondo nemakingen so mi tuguk chemakimuchi keistoegei eng oret age korwochi Jehova eng imanda kito nenyolu kele kayai chito amu kabistoe ng'atutiet konyolu konyor kerkong'et nebo ng'atutiet ko ngot ko kayai chito kit nemakimuchi keistoegei nekayai tionyi komatinye ak chito kobor Jehova neirwochi eng imanda akoyai eng imanda chi netesei anan ko netebe atkan kora kemwoe kelen kiribe ng'atutik ako ngikilgilyo iker komie ko kinde Jehova ng'atutik koribech kam yekakobaun keboi lagokab Israel eng kenyisiek 430 komutwori ko meek ko twogik kong'et kityach kobendi emet nemengen amut ak rani matinye kandoik matinye korot age tugul mengen ole kitaundoi serikalit kokon Jehova ng'atutik oeng netai cham kamuktaindenyu Jehova eng muguleldong'ung tugul ak kimnoteng'ung tugul ak naeng'ung tugul nebo oeng icham chitab kokweng'ung kou yechomegei ko ng'atutik oeng cheyamatin choto ako sikosulda ng'atutik choto kokoi komeny Jehova mugulelwekwak akondochi imbanda akoi koker kole ngo maikuiyo kotes koek 10 kole ngabar achuto oeng ngabor 4 chetai chebo Jehova ak chun 6 chebo chitab kokweng'ung ko ngonyitat chomyet ichome man chitab kokweng'ung komeyochini neya amu isuldoe tuguk tugul akoi kole eng kit nekikure practical day to day kelyochin kobor as kole ngile tech kwandang'ung ak kamet ko ne nekeyoe kobor kole lagok kokasit sigik ako sigik okwek komotachatach kobara yoto sikotok eng chitab kokwet kokile merumishe ko ne nekonu kokonere chito kotokakakoi kobar chito kele kait kirgit nyokobut eut anan kwam bandek anan ko ngomami ole kakiaborun ko kakibarat tuguchu tugul kosubkei ak kebeberta age tugul nebo sobetab kotugul asikobit kosuldae tugul ng'atutiet nekabo tai nekalen cham Jehova ak icham chitab kokwet ak nyokobor ni kole sikerib mait atkan kora rumisiet ko ortinwek cheimuchi kobunchu kounotok ngilen iker ng'atutik chu tugul ko kimeche Jehova kotege irimet bororioni sikorib ng'atutik chu ingoek chomyet nekakirib ng'atutik chu komakiribe ng'atutik icheket akoribech ng'atutik amu ngekasit yuto tugul kesoptosi eng kalyet akosulda ng'atutik tugul ko 10 akosulda ng'atutik tugul ko 2 chun len cham Jehova ak icham chitab kokweng'ung ko ngoboroi Jehova koborun kole eng kebeberta age tugul nebo kotugul
ko ano emuchi kobun bunyot sikeker kong'atak yekakeker osopche nekararan nemakomi tiyet ak toiyet. Amen. Kongoi mchungaji. Ameche ataje na sobit itestai eng kebeberta nerubei. Kongoi ing kebeberta nerubei keng'olole betut nebo kwoeng kasi tetutietab Jehova nekibo tai anan tetutietab Jehova kong'ete en taunet ko kine ng'atutiet nekimoche tetutiet nekitinye Jehova eng lagokab Israel. Kamwa kole akiamong'u ichek asiamutyigei ak amutyi ichek emet nekioyosiechi. Eng kitabutab Komong'u 23 amoche ataune kaitetab 20 kokale ne Jehova eng yotok. Kingomutu Jehova kokale keru ayoktoi malaikayandennyu kondoenen akoribotin eng oret komugul akiwe ole kiochop 22 ako ngotokasit ng'alekchuk ak yai tuguk tugul cheamwaun aeku anyun bunyotab bunikuk ak usindetab cheusit akwa malaikayandenyu kondoenen akomutin ile ole mi amorik ak itik ak peresik ak ananik ak ibik ak chebusik ak aiste echek awang'u. 25 oboisiechi Jehova kamuktoindet akoberur amitwogikuk ak beekuk akoisto mionwogik eng kwenung'ung. Kaitetab 27 ayaktoi kamuisenyu kondoenen ak anyalil biik tugul chemi toloite ak ayai bunikuk komwenen ak ayokte karamik kondoena kora kwa asikobit kooni biik ak ananik ak itik akoba eng taing'ung. Maone ichek eng taing'ung eng kenyit agenge simakuber emet akotesokis tiong'ikab timin ak kwamak. Kale Jehova tetutiet nekitindoi kokikale netai ayoktoi malaikayandenyu kondoena ne malaikayandanato ko Jeiso boldet nekimi barakut nebo bororietab Israel ko urwet bet eng matab ong'atet ako maat nelalang eng koristab chepkosetab kemboi eng ong'atet. Ngoek Jehova inoto nendoiwok okasit inendet ako ngotokasit akobe eng kayanet komwoe luget oe kimen bichoto nemami ki nekergei lakini tuguk aeng cheboisie Jehova ingot kekasit. Itowendi kamuiset ne ngap kuya kabotan emet kole akomuiso tugun kole biik wa makararan emoni ongemete kotenter icheket koba oitu tililit emet ako ngomakas notok ayoktoi karamik ip kout kabisa ak aretoi mutyo anaktae simakuber emet akoit tiong'ikab timin. Ndakikakas Israel eng oretab kayanet kokimakomi haja nekiborekei ak chi. Kole haja kimoche isketemelkei murenik yun alak sikebarkei kele kakeboru emet. Kole Jehova haja nyumnyum nenyu ingotokas eng kayanet komakokas koyach kebarkei. Ata tuguk chemoche Jehova keyai eng oret ne nyumnyum nebo kayanet ako ibirtoigei nebo kwong'ut imoche iyae simoloikab kimnoteng'ung ak ng'omnoteng'ung. Kokale Jehova eng yu ndakikakas lagokab Israel ko kinyumnyum koit Kanan eng oret ne nyumnyum ako kitoitei kokakeklian emet yani kakitilil keon chun ipkotililit akochobok kit age tugul. Kenyisiek 40 ko amu ngelelnotet nemamach kosopcho eng oretab kayanet. Tos kenyisiek ata kemiriri ong'atet eng sobenyo nebo kristianatet nitok kakotoretech Jehova ak osotikyok ak moning'otoikyok ak lagokyok ak sigikyok amu makikasit. Kiboisie teket amu makikutunyi keipchini tuguk tugul Jehova nalen tos mi kaimutik ak kewelutik tos ipchi Jehova eng oretab saet. Tos ne neime muguleldong'ung kot kosor ng'ony sobondong'ung tos iipchi Jeiso notok
ikuye kit agenge nekamwa kole kimi Jeiso koboto ichek ako kitoe boisionoto tugul. Kit age kora ko kikiyosyechi Abraham kelecho konin emoni, lakini kiib kenyisiek 400 asikobit kosulda. Amu ki Jehova ko Jehova nebo rirgei, nekiigeni kot kote konyit biikab Canaan tengektanywa. Kimoche koboisie Jehova boroinito kokochi bichuto chu Amorik, Jebusik, Itik ak Ibik chuto chu tugul boroindo nebo sigunet. En boroinito bo kenyisiek 400 ko yuto ye kikiyok Melkisedek, laitoriatab Salem, koek agenge eng tisikab Jehova ak konet icheket kowekyigei Jehova. Ako kingyo kongelelso ko nebo let koyat Jehova kole kakobek boroindo ingwong amu ngelelnotet ko chuto chu on kamuisetab Jehova asikobwa biik alake. Kicham kounoto biik cho kingoba koset. Ko kikibendi nyekit emet ipkeborune tuga kesa kele chepkelion sogol. Kakibwa asikobit kesom tany nebo chi nekikomalel karasi bororiet, nekikomalel tomono kokochi komechi sogol, chi nekikomen, chi nekikomalel kokwet karas. Kesa anyun kele uny chebo tomono simamechi sogol, uny chebo chi ne ayeb ing koroni, kone chebo ngeleliot sitepkiage akichek. Kokochin Jehova man. Ako kiunye chebo chi age tugul ne kararan ak kiunye chebo tomono kokon kamuktaindet Jehova chebo ngelelik. Kou notok tinye Jehova rirgei. Noto amune masip kosortoe. Ko mayai Jehova kit nekaek kiptuibotoi nebo atebenyi. Ako kikochi bichoto kenyisiek 400 ako kingya kongelelso kolechi chu obwa eng kayanet. Kongelelso akichek chu kemeto korok kotakomirir ongatet kotkote konai oretab kayanet. Amoche awangune tebutiet nekamwa ale tos eng sobenyo eng banda nekibendi Canaan nebo kipsengwet ne nekikonech kemirir ak kemoyen eng ongatet makiityi Canaan nekimoche Jehova komutech amu tetutiet nekikatet nebo kayanet. Ko ngachek kemoche chebo borto ak chebo simoloik. Ongewekyigei Jehova eng kaminginetab kei asikobit kiyeit Canaan nebo kipsengwet eng mengatosiekyok, eng korikyok ak eng sobenyo nebo kristianatet. Tos mi chi netese ngolyo anan ko tebut? Ngates ngoliot agenge. Kongoi. Tetutietab Jehova nebo tai ko ki tetutiet nebo kamiset nekikomis Abraham. Kamisetab Jehova nekilech Abraham kolech iegu kiptaiyatab biik chechang ak bororiet neo. Kamiset nekikochi Abraham kekochi Isaac ak kekochi Jacob. Ko kamisoni tesetai Jehova kongololchin lagokab Israel. Kamiset nekale Jehova koigu bororiet neter. Ko kamiset noto nekimeche komwochi lagokab Israel so ingotebenwa ak bandanywa tugul kosubi kamiset ak tetutietab Jehova nebo taunet. Kame kityo amwa ale Pastor kongoi. Kimi kamiset ako kamiset nyo ko kebe Canaan nebo kipsengwet. Tomo koro mami segei che kikoker. Lakini mi biik che kikondoita. Mele mi segei che kikoba koek. Kingwa Elijah ak kwa Enoch kotomo koek. Ako kamisetab Jehova ko kile Jeiso awendi achobwo kurit ak aweksei kokeny nyamutok. Ko ingwenuni nebo kakenet nebo kamiset kemi oret ku lagokab Israel. Tuguk che kiyookis eng lagokab Israel koyookse eng achek ra. Tetutik chakamwa Aramaru ak chakaimwa Pastor ko tuguk cheyookse eng betut. Mi nerek eng oret, mi besiet eng oret, mi rumisiet, mite tuguk chechang chengemech eng bandanyo. Inye ko ii kristianindet neimeche banda eng banin nekikikone kamiset. Une sobeng'ung eng kamisetab Jehova. Tos tokomi kiy ninamdoigei ningiker ko tos kirinden eng kamisetab Jehova nameche Jehova ketebi eng oret ko biik ak bororiet nebo iman. Ngoek tebutiet nyo achek tugul.
akot achek ko ki kaniset ko kikopchi ne ortinwek cheimuchi koboisie setani asikobit kokon tiyet ak toiyet eng kot. Une kondit eng manung'otiot, une kondit eng osotiot, une kondit eng sigik, une kondit eng chepyosetab yugoi, anan akot okwek eng lagochu mengechen chu kakitun eng gai anan ko ketunis weris sandana. Une kondit eng kanisetab Jehova. Une atebet eng yomi kaniset. Iteptoi ano ak kwonyikab biik, iteptoi ano ak manung'otoikab biik, iteptoi ano ak lakwa netokomining netomo kitun, iteptoi ano tuguchuto tugul. Angoi kitikin koune ng'alekab ribetab tugukab kaniset. Amu yote kebini kesiregei. Ngap kong'et kasit Kipriang'it eng kanisa, kakiba kanisa sikakoket chito karit sikorieb karitab chito eng kanisa. Kotong'ete luget inye anan ketiech kweyotab chito age anan ko ketebe ng'echeretab chito. Une utok ako komi kanisa anyun tugul, lakini une atebet ole keteptoi. Tos ieku ne isip konerechi anan ieku chito ne imuitoi eng kiy nekamwa chi nema uyo kaatalit sinai ile oye ngomi ng'olyo nekakemwa eng yo nema ngebe taban yu kalen atebenin ng'olyo ngata mi kiy nekarkarusa. Ko ngomakinae ole kiteptoi kongen setani konyo kanisa akine ak nyokotoi Kipriang'it eng kaniset. Kounotok mi ng'atutik cheribech eng sobetab kristianatet ko kikesorwech kemeng'isietoi ano. Noto amune katoune lesson kole kemeng'is eng ng'atutiet. Kimeng'isietoi ano? Kounotok akot atebet nebo une kalokset. Tos iloksei eng oret neilen amu kawe kotab Jehova omelemi lagokab Jehova, ngot komi age nenyalulat ko kanyololoigei eng oret neune. Manoilen ngorienyu ko ngorienyu bwana, melen kotoreto chi aal. Imache inai komie ile ateptoi ano eng olawetoi. Tos aeku konakut eng age akot ndakatinye tuguk che amuchi alachgei kekwong'eno ko ang nenyalulat nematinye kiy. Tos alach cholochi chebo kondit kosir cheuyo kababorugei asimanach age ko ingoek kaniset ak banda ole kibetoi neiboru torornatetab Jehova ma neikochin chito age konakak. Kongoi. Bas amache atech mwalimuiyot nerubei asikobit koib kebeberta neisubi. Kongoi. Kibendi kebeberta nebo kosomok kasi nemwoe kolen konda eng konda. Kakinet kitesetai kesubi akobo ng'atutik. Kiamune asikomwa akobo konda eng konda. Kisomani akomeche kenai eng yoto kateb chito sirindetab lesson kole tos kiipto ano Jeiso ng'oliondonoto konda eng konda ak yaktaetab mugetut. Ako kiiptoi ano achek nguno eng kasari ninyonet akobo ng'oliot neu noto. Ko kemeche kenai kele ameche kesoman tugul, ameche aib kabwatutik kwak tugul asikobit kesoman akobo ole kimong'une ng'atutyonoto. Kebendi kesomani kitabutab Komong'u 21 koitet 24. Konda eng konda ko kingen achek tugul yaktaetab mugetut nekale chito angwaiwon ameche ayochi akine anan iyochi akot kosir notok kongwanit mising. Ko mwae eng yotok Komong'u 21 koitet 24 komwae notok kouni kole konda eng konda, keldet eng keldet, eut eng eut, keldo eng keldo, belset eng belset, kakuotenet eng kakuotenet, biret eng biret. Ko ne kimuchi kenai kele kine kakuyondoni ako kine ng'atutichu kikochi Musa. Kakomwawech Pastor Nyalile kangotoi akobo ng'atutik chikibo karureiwek chikakikon eng betusiek chotok chikikochi Musa. Kingen achek tugul kele kikakikochi Musa ng'atutik 10.
Eng taban ko kikikochi kora ng'atutik chotok kibo karuroiywek ko kibo asikobit korib biik eng atebet nekibo betusiek chotok, asikobit yekirwokyin chito komatkirwokyi kosir kiwoto, kiamu sikobit maib chito ng'atutiet eng eunyi kele kangobit chito kele kaai kiy anan kangobwa tuga nyokotyech koret anan kangoiris iyeng'ung iwe ibiyai kosir anan ibar chichotok. Kikimoche asikobit eng ng'atutik chotok ko kibo sikobarta chomyet anan kobor kole matkosir kito kilen nee nguno yaktaetab muketut kosir kito nekakaai chito nin. So kikakile sikokerkeit kobor kole matkong'et chito age kobar chito age akobo kit nekakaai nemining. Ko tos kinee nekinyokoborwech Jeiso eng yotok nekiib Jeiso akobo ng'atutyoni. Kale ng'atutionotok ko kibo karuroiywek nekibo tai sikorib atebet asikobit mabit wasetabgei kora nekakiib kot kebar chi anan keai kosir katakiyoitoi kosubkei ak kito lelutiet nekakaai chito. Ko ngesoman eng kitabutab Mathayo kamwa eng yotok kole Mathayo 5:38 akoi 48 ngesoman eng yotok. Mathayo 5:38 akoi 48 komwae eng yotok kole kiokas kele kikimwa kele konda eng konda ak keldet eng keldet, ako amwawok ale amokirinde neya, ako age tugul ne irobochin matandab tai iwekyi age akine, ak ngomutyin age tugul kapkirwok komache korebenen sumeng'ung ko ingoib ngorieng'ung akine, ak age tugul nebirchinin iwe mailit agenge obe tuwai mailishek 2. Ikochi inendet nesomin ametuptochi batai inendet nemache kobesenin. Kiokas kele kikimwa kele cham chitab kokweng'ung akiwech bunyondeng'ung, ak amwawok ale ocham bunikwok akosochi ichek cheusok, sioeku werikab kwandang'wong nemi kipsengwet, amu ikochin asistanyi kochorchi cheyach ak chemiach, ak iyokyin ropta chebo imanda ak chemobo imanda. Amu ngot ochome ichek chechomo ko nee melekto ne otinye? Mayae kounotok akot tagikab aisurut. Ak ngot okoti che otupche kityo ko koai nee nesire alak? Tos mayae kounotok akot bororiosiek? Noto anyun oeku okwek cheikesunotkei kou yeikesunotkei kwandang'wong nebo kipsengwet. So kakobor nitok kareflectan akobo ng'atutik chekibo karuroiywek. Nyokomwowal Jeiso akosamaraisan kobor chomyet kole ngitinye chomyet ko maiyoe kounotok, maiyoe keldet eng keldet amayoe konda eng konda. Iboisie chomyet iyeku netinye nyoetab kat. Kobor eng yotok kole maiyoe ngong'etin kou neya komeyochi neya. Notok ko kurgani ko kikoib biik chechang kurganotok kole kotyeme kristianik mising. Komeche korabachin asikoro kole iriaktani ano, iu nee, tos iriaktani iyai nee. Konyep kowech kristianindet kele kabelit akine kokeny kele kerabach amatokokochi matangda ni kole mekere mami kristo eng chichi, ko katyeme kole tos unee tonone neng'ung'et. Ko ki kristianik kokameche kobor kristo kole kinyokosamaraisan Jeiso kole kieku eng chomyet akecham biikab kokwenyu. Kale ngolechin ui mailit agenge iwe obe tuwai mailishek 2
ko ngorapaching nimasi ikochi matangta kimasi kobori kole isich chomyet ak isich muitaet atya icham chitab kokweng'ung akot ngoyaun cheyachen komeyochi cheyachen amu Jehova inegei neyoktoi meketut. Ngesoman eng kaitet 40 kale ngolechin kebe mailit iyobe tuwai, ngesoman eng kaitet 43 akoi 48 ko kiibor notok eng ng'atutiet kole kecham icheket chewechech. Kale inekete iwekchini isose akot akinye anan iboru sasisiet inendet icham ak isochi icheket. Isochi icheket chekirinden, isochi icheket chemwoitoenen cheyachen anan isochi icheket chemokun cheyachen. Atyo koteb ing yotok akateb chitab leson kole tos kiiptoi ano acheket anan tos kiiptoi ano eng kasari nyonet ne atebet nekitinye eng nguni. Notok kokabor kole keistoegei muketut, keistoegei yaktaetab muketut, kemetochi Jehova amu eng kitabutab Romanik 12 kaitet 19 komwawech notok. Romanik 12 kaitet 19 komwoe kole chamanichu amoyakte muketut ako okochi boroindo neregek amu sirat kole nenyu yaktaetab muketut ayaktoi mwae Kiptayat. So kamwa notok keistoegei yaitiet ak keistoegei yaktaetab muketut ak keming'ingei ak kekochi Jehova amu Jehova inegei neyoktoi muketut. Kale kenetkei kesich nyoetab kat amat kesich ng'wonindo eng mugulelwekchok ak keyakte kito nekaiwech chito neya keyochi neya. Kale akeng'et kora kemutyongei kesich kaming'inetabgei amu sinyen melen kele rahisi sinyen eng sobet iman kele kachulin chito konda eng practical kabisa nebo iman yekai. Kanyo chito ak kochulin konda ko nyone start impulse iman meche iri eut nenyinet anan ibolu konda nenyinet amu kakokwai kunotok, lakini ngomi Kristo eng achek kotya yaitiet ni sinyen ko practical. Ngemwa ngeba chebo iman ko melen kele kit ne rahisi eng sobet nekitinye, lakini Jehova, ngomi Jehova oritinyo ko ngokakoming'in Kristo man, ngatyeme biik chechang nea eng Kristianik, mi biik chemeche tyeme kou yekamwa ale eng kurganato nobo konda eng konda ko mising ketyeme Kristianik kele koro kobol anan koro pastor kolya koai ni kile amu ko kito nerege kele masapos konerech. Kikeib kele Kristianik masapos konerekso, masapos kolya koreactan, lakini mi reaction eng chitondit, lakini man eng komi nerege komi nerege. Ko kikiyaech komi emotions chekikiyaitech ko kikokonech mitei amu ki biik. Ko ngombelchin tondit ngekochigei komong chitondit notok amu mi emotions man chotok kikokonech Jehova, lakini konech Jehova kemuite. Ko ngetinye Jeiso eng achek eng sobonwekchok kokonech Jeiso kemuite eng achek tamirmiretab Jehova ko nekonech mutyonet nekoibwoti ile kakolelwech iman kou yekamwa pastor Ng'etich kole kokoi ikas kakamwaitaen eng chi kole ikure chichotok bong'alale kiyotok. Ko kale keeku chebo mutyonet, kecham bunikchok, kito neu eng yotok ko kesom Jehova kokonech kamuget. Eng chitondit man makimuchi kesom Jehova kokonech kamuget kecham icheket chewechech anan chetinye wivu eng achek anan ko chetinye tuguk che ng'wonindo eng sobenyo. Atyo kokonech Jehova kora keiku cheibu kalyet eng biik alak. Eng Mathayo 5 kaitet 9 ko kamwa kakekas eng yotok Mathayo 5 kaitet 9 kakamwa ne yotok aketyi. Mathayo 5 kaitet 9 komwae notok kole boiboen cheyoe kalyet amu kikure werikab Jehova. Ko keeku kanyokomwa Jehova kamwa eng yotok Jeiso kobor kokonektan eng yotok nekabo komong'u 21 kobor eng yotok kole matkeeku cheyoktoi muketut lakini koek Jehova neyoktoi muketut. Akamwa eng yotok kole boiboen cheyoe kalyet ko ngobit kiy nekabit
iegune koyai kalyet amat iegune isuri anan neiloli maat. Ko eng nwakinda ko kiibor Jehova, kiibor Jeiso yoto eng kanetisiet nekitinye kole mat keegu kotuiyo kole mat keegu cheiyoktoi muketut ako ngemetochi Jehova inegei. Ko saenyo ko ongesa asikobit kokonech Jehova kimnatet asikobit mat keegu acheket cheiyoktoi muketut ak kemetochi Jehova. Amu eng ng'onyuni ko chang tugun chekekose, chang tugun chekaiwech, chang tugun chekoilen angoiwo chito kouni ameche achi akine nepkosire noto asikobit kokas anan ibimwaitae chito kito nekomwae chichoto kile sikokas akine. Ko ongesa Jehova kokonech tamirmiriet netilil asikobit keegu cheiming'inegei amat keegu cheyoktoi muketut, ako ngotko mi kiy nekabit keng'alal akeker kito nekiyoe asikobit kitiru kalyet keegu peacemakers kou yemwawech Jeiso. Kongoi mising. Tos mi chi nemeche kotes? Amache atesyi ale kangomutu Jehova lagokab Israel komang'une otwognatet komuti koba kipsengwet. Komi bunyot nemametoi biikchik kou Farao nekiborye kabisa. Kokoi akot ing kaniset komi setani nemamache kobit kalyet ing kapchi anan ko ing kaniset. Ko ki maketab Jehova netai kuyekakeker ko kosor korok ngobit lelutiet maib chito nin ng'atutiet ing eunekyik ak eng neregek ak kwai kit nesire yoto kot ko mutai kakebar chito. Kole okochi boroindo neregek kosirto korok. Akot ngoi kristianin ko makilechin makicheng'e imanda. Ako ngwaun kiy chito nekaun okot kochulin konda ko makile anan nyokonyere tugukuk ko makile icheng imanda, mecheng. Kakile istoegei neregek chesube biik siokochi boroindo neregek tatya ocheng oret nebo imanda. Ngokewechini chichoto ko kaitulian anan katulian akine anan akot ngokewendi boiyop kok anan iwe yekewe keng'ololi ng'alechatak asikobit koyakta makoset nekakwa chichi lakini makiyae nerek. Ako nesirei kokoi itebekei koi kristianin ile ne neirie muguleldab chichi kot ko mutai kekoshine. Tos irie muguleldonyi kokawe pastakan ak keyai kesini sikolipan anan ngotochi nemie ko tos sise chichoto mutai kole kebwatita ano chichi ko kiochi neya akoywo nemie. Ko irie muguleldonyi kot ko mutai okoshine konyo chito nendet nyokole oye so nyoiwo kat. Kiaker kit nekioun ako kwaker kit nekoiyoiwo. Aker ale komakonyolu iyoiwo ako kongoi amu koiyoiwo kunoto asome nyoetab kat. Kot ko mutai oeku choronok amu kaba setani lugoni nginyokosisini kowirchin maat katikati yo kole so opelke okwege. Lakini yekaochomye akobar maat tuwai konerechi setani amu matakosulda kit nekamache kwai. Ko ngap konde meste setani kole sikobit kesuryo achegei. Ko ngenai kele angomai bunyot ama bunyot ngukami bunyot yu otuye oeku choronok so borye bunyondoni kobunchi Jehova katerteret. Kongoi mising. Melen sinye kangemwa kora kounoto kele kemetochi Jehova koyakta muketut komasiberberitu kele ngerabachin ile ngalen kimwa kunoto eng bukuit ile kaai kristianin mutai kerabachin ile acha kunoto makiberberitu kora kikekonech Jehova keng'omekitu kenai ole kiiptoi ng'atutik kora akeng'omekitu melen kele singebelinit masikikoite masikebelinit ng'omitu akinai ole kontroleni neregek kuk yekamwa pasta. Inai ile inerechi iman amu mi emotions chotok atya inai ole iiptoi isis korok akiker kityo iwe through akiro ile kii ko kaune. Yoche aib iman kapkirwok anan yoche akur chichi sikobit keng'alale amu bitu kaimutik cheu chotok ko ki biik ak kemi social keng'ololdosi ak keinteraktoni ak biik alak kobitu ng'alek akobitu differences lakini kit nekanyol ko kenai kele kiiptoi ano ng'alechu
tos kibure chichi keng'olole taban anan yoche ibarkan ng'alechu iipchi biik alak ak koketes ng'alek alak koyaakitu mising ko i kristianindet kur ong'ololso ak chichotok atya iro ngokakiibe hatua nekiibe, and that is why komi kapkirwok nekeibe kapkirwok anan komi chi age neimeche kokasun kiibe kapkirwok anan ong'ololi ikure pasta ong'alale ng'oliondonotok mi a process ole keiptoi ng'alek eng atebet nebo eng atkan kora ako mi kora keng'alal ak Jehovah kemwochi Jehovah kokonin kalyet ak kokonin ole iiptoi ng'alechatak asikobit iib eng oret nekararan. Kongoi mising. Atache mwalmoyat nerube. Tomo it konyo chito Anan nebo aeng koin maraisi ako mailen nyumnyum kiitok nebo ng'wonindo komi kiy nekamwaun chito ako kristianindet akomite tugul kanisa anan ko chitab kokweng'ung ongen ko ngowirenen ng'olion nekawirenen kangimwa ile konda eng konda ko kekochi Jehova mugetut amu ingen Jehova inendet akakewirchin kewirenen ng'alek chenyikisen cheikere ile imuchi konyalilin akoimin ko kiyotok king'wan ko menamdegei kityo chengchini ng'ololchini sikotustusit muguleldong'ung nebo ng'wonindo chengchi neiyoni ma chito ne mutai koib chemereret koibchi chito age amu eng kasarta nekoi eng kanisa ko kikong'wonikitu biik kosirgei eng kanisa makokotigei kikometo biik kanisanatak nekimitei akoba lelo amune kale anum ko kiyoiwoni akwoiwoni ing koker anum notok ko ng'wan muguleldonyi ko lakang'alalda sirutikab Jehova eng yu kole kiriptoigei eng atebenyo eng ng'woninwek chekiwirinech ak tuguk chekimwoiwech akobo achek ngechamin amu chomset kile chi age chomset komite kwenutab biik tugul ngoi kristianin anan mai kristianin kechomin mebwat ile kimwoitoinen chemiach betusiek tugul ko ngemwaitainen ng'wan akanyo kemwoun kounot lakakasta chito komi no kelen reported speech kito nekakale kole komwa ano sinyine koikas kuni koteshi chechik ko ngibikose muguleldong'ung ko ngiker anum kotos iket anan kotos iwach biik chikotuiyo anum akowach kowirta ngoroik chito kabisa kole kiamwa ko ng'wonindo notok no mitei no menamdegei amu akoi kong'emin cheng chito neing'ololchini sikobit kotustusok muguleldong'ung eng sobondong'ung tugul amu ngochang'a tuguchotok kabwatutik konyie nerekek iibe koba koing'ung ak iipchi choronok ne mutai ngisise kokaikwer biik chechang ako lokoikasta ko chito agenge kaing'em koing'ung ing'em lagokuk ing'em manung'otiot neo ko chepyoseng'ung anan ing'em biik alak kotomaikoti ngiker anum konyone eng oret ni iyep iwe oret ile makitutosi eunyu bunyonyu ngotoretech Jehova sikenai kele sobenyo nebo kristianatet nekikokonech kamuktaindet ko kikokonech kit nemuchi konam kutuswekyok so makirong'u ng'elyepta nekitindoi ni ko rotwetab Jehova ingimwa ki ko kikotil chito age kokes ingetustus sikekochi Jehova boroindo tyem ilugui ko ngiker ile memuchi imuitae icheng chito nebong'ololi tuwai ko ng'alal kotustusit kotulien muguleldong'ung. Kongoi mising. Kanyan ko ki Kristianik kesite skills on how we can solve a problem. Amu problems ko bwane nematiny mat kong'etin aketachotachech, you know, itutakishet akot notok ko mbinu cheboishe oindet asikobit kobut biik ak tilyandit eng kanisa. Ko ngetinye skills on how to solve a problem neingen ile neitegat ingen ile ngoit ki aae ne. Ko ngoit ki sinyen ngot koit kitemutik cheu chotok ngot ko kamaitinye the skills koto iwektoi irabochi irabachini isubi siyanat ak ing'werer ng'ing.
lakini isich skills ak isa kokoni Jehova tamirmiriet inai ile ngoit ki neu ni aae ne isis korok atya iro ianalyze mi alake ma problems tugul sinye ko suppose keng'alale alak imetoi kityo ile Jehova kanyochigei. Kongoi nga atache Lilian. Kongoi mising, kongoi mwalimuinik tugul chekakong'alale. Agere ale kakokesu lesson nekimite ko kwang'wan kasi nelin mukitut ko abwati ale eba kaitin yotok ameche kemwa kityo summary. Ko kameche keker kurget agenge ing yu ketoune Romanik 12 koitet 19. Ko yekibendi yotok ko tebutiet nakaketeb kele tos kikerto ano, yani tebutik chebwone koimin siliochi ko kakiimen. So ngesoman Romanik 12 koitet 19 ko kale chamanicho kamoyokte muketut ako okochi boroindo neregek amu sirat kole nenyu yaktaetab muketut ayoktoi mwae Kiptayat. Ko nguno ikere ile tuguchu man ko kawaida, ikere ile kaun chito imeche mara moja ngumakot mete amayochi kito neiwendi bikwere anan ilione kuting'ung komwae mara moja kito nekoi ngilen ibwat ile oye kamatamwae kounoto, lakini amu nakakatokomache kole impulse nyone kito nemwoe ile ngamwachi koyamgei, mayamegei amu kakekas kale Jehova nenyu muketut. Ko tos kiyaita ano? Ko ngeker akot Daudi akitine ko kiimgei Daudi akobo ng'alek choe ikere ile ae bichu kiptubotoi aun cheechen ko kile ne Daudi akine. Ko ngesoman kitabutab tienwogikab kalasunet 73 ketoune koitet 3 aketestai eng yotok ko kiro Daudi biik cheoe cheyachen, cheoe chemi cheilechinigei yani tararakukas maat eng barak kobel bichu, lakini kale Daudi koker eng kitabutab tienwogikab kalasunet 73 koitet 3 kole amu kiamang'et kong akobo chemendos chekioker kalyetab kiptengekinik, yekingaker kalyetab kiptengekinik amu manyoru ng'wonindo, chamegei borwekwak ako kimen. Iker ngap ako kawaida man ikere biik kabisa cheyoe cheyachen ikere ile chamegei, tinye tuguk chemiachen, yoe telion, lakini ako chemendos kale matinye icheket nyalilwogik kou biik alak amanyoru biret kou biik alak. Eng noto anyun umenotet sirimdo nemi katwekwak kotuch ichek koromnatet kou ngoriet. Kole yani ngebe koitet 9 kale kikotoror kutuswekwak akobo kipsengwetishek ako bendote ng'elyebwekwak ng'ony. Akot ngiker nguno ikere eng kurgat, ibiker serikalit, ibiker emotinwek chetonondos ako yani ikere ile mami chi netweku akobo icheket. Ngotwek kobotandos chematinye kiy, chenyalildos, chemyandos amonyo kokerin ako ng'alale kutuswek cheechen. Ko kiimegei Daudi kounoto kokere, lakini kero kingoit yoto kurget nebo 17 koitet 17 ala akoi among'chi oldab kamuktaindet kole
anai anyun ole bochin kakesunetnywa konai Daudi kole kaka minatoshek chetindoi, eteketik chetindoi, chamyenwa netindoi, tinye kakesunet. Ko akot eng achek ikere kounotok, ikere ile kalya bichu teptoi ano kang'wanit eng ane. Ichil ikere chito nekanyikerebe mbaret. Mi chepyoset age nekimite kakile kimi olimbo South Carolina yani sigikab sigikchik chepyosani ko ki biik chekiotwogik chekimi koroni. Ko kingeisto otwognatet ko kial awi mbaret. Kale tun kobwa biik chekinyokoker yoto kole kokakile mbarani konekit abwoti ale pasta konekit olotok. Konekit nyanjet ole kimuche ketech korik chenyokomenye biik yani chakikure vacational places. Kale kobwa bichu nyekelechin kogon kekonin rabisiek sikonech mbarani koesio gogo. Kongeesio gogo kale nyeketach as gogo. Ketach gogo keliochin kale atip kemut kwo kotini sikikochi kesit nekoi. Koek kesit kemeche kerebe mbaret. Mbarani komi kainetab agui nekibo agui nekinye kial akotoko mbaret nekararan. Mi kosine iman kiakosit. Kikinyalil gogo komuitae gogo akoi tun king'et biik chetuen biik oeng nyokotononji gogo kokochi rabisiek gogo chekikelipane chebo kesit chebo kotini amu kakemach kerebe. Ako melen ile kale bichu kenyokotektaenech eng koret nekatakiteche nebo biik yani biik chechang koek inene nekasobe. Kemach kokas kotini. Ikere ile kiiptoito kinyalil kale akoi mwisho kikeskei gogo dakikaishek betusiek tutikin. Lakini kikisipto eng kotini kesit kiwekchi mbaret gogo. Ko kiru gogo kotindoi muguleldo nenyigis akobo kesit ako mbaret nekinenywanet ko kikiwekchi sine iman. Ko ikere ile tos ineret ile kanech we kongibirgei ketoi kebirgei komanenyo. Mi tuguk alak chemakimuchi kenyoru mugetut eng ng'onyuni anan komakinai kele kiteptoi ano. Amu kikenai kele kitoigei maswetit nekimi barak eng kipsengwet kolaskei akokochigei komach kole ketororgei ku Jehovah akokinyo ng'ony. Kotokoibe kimnotonoto neibe komache kobar biik alak, mache kolya akobar Jehovah kole ya Jehovah. Lakini Jehovah kobo mieindo. Kale eng kitabutab Mathayo 6:4 komite maswali kale mwaiwech ne yani eng kawektaetab mugetut kimwa ne Jeiso akobo yoto. Abwoti ale tos kebe yoto eng agenge. Mathayo 6:4 kale 4 sikobit kobunji ung'ot kakochinoik kuk ak kokonin melekto kwandang'ung nekere eng ung'ot. 6 kale kole ako inye yeimache isaa iwe kong'ung orit ak kaiker kurgeng'ung isaa kwandang'ung nemite eng ung'ot akokonin melekto kwandang'ung nekere eng ung'ot. Kakonech nalen eng nekatemwa Eva ile konech skills kimuchi keboisie koiwe isaa nekatewekchini imwoe eng kuteng'ung
wege ker akot batai akimwochi Jehova ing'ololchi amu kere Jehova eng ng'o kito nekakiyai nemakararan akokonin Jehova oret neimondoe asikobit matkeeku inerech amu nguno kikobit mite boiyotab kokwet, mite sapchi, mite chief, mite kotini. Komat koek inyendet nekenerech mara moja kotieku judge ak ieku jury. Ikere biik cho kikure sinyokotonon eng kotini kele okas somwa ole bo iman anan ko kilya ak komite judge nekonu kole inye kewe jela. Komat koek inyendet neyoe amu kinerech mara moja kokaiyeku bichoto tugul. Ikochi Jehova kopangan ng'alechotok asimutai ngebendi kotini kotogu imanda kele inye kokiyai kouni. Ngokikoboris chito anan ko kalya ikochi Jehova kokas. Ng'wan iman lakini ikochi Jehova kokimis ng'waninoto asikobit betut neite kele hallelujah ngesoman kurgetab ng'ang'utiet 12 12 15 kurget 15 16 akoi 20 keit betut nekamwoe kolen tun keit betut nekilen hallelujah bo iman Jehova ak ngot kobukwek beekab kong amu ng'wonindo nekikesich lakini ikere kele bo iman Jehova aketebi Jehova kokakowekta muketut koek inendet neiwektoi muketut koit betut nekiwektoen akenyoru imanda amu Jehova kokoitoi imanda kirwochi ak imanda ak chomyet kenyoru imanda akonyor muketut icheket chekiyoe cheyachen. Ko ngot komite chi nemoche koteshi yotok asome akokochi boroindo asikiweku kemwa yekiwekchin kebestosi. Acham kit nekamwa sirindetab lesson kole eng oret nebo bandanyo nebo kipsengwet komakikure kebun orani netomo kobun Jeiso. Ingot ko mook ak kakuotenosiek kokisho kobun mook ak kakuotenosiek choto Jeiso. Ingot ko nyalil age tugul anan ko chomso nekichomech komi kobotech eng orani. Kit nekorom nebo komonut ko kamwa kole ikochi boroindo neregek. Asikakoistogei neregek kemuch keker akot ing lakwet anan ko chito ngosotiot anan ko maning'otiong'ung. Ko ngap kwa chito kit eng nerek ko nekatesip kosupchinin akinye neregek ko iweke let kitigin akilechigei ne netesetai eng yu. Ngap koi lakwet ngo chepto tebot kakowirta kurget koleji riang akikose kap kotwa muguleldo kabisa ile kiamwochi lakwani ng'olyondoni kiwirtoi koi atkan kora ko ngomerib kotokoi ikere it. Lakini ngap kotoret iweke let kitigin akimete kwo rumit nyi tatya ikur ilechi chebano nyo kidogo. Angomi kiy nekaak kalya kurgana mi kiy nekeim sobondong'ung imuchi ikeri lakwet koi kosuti korirei baadaye tilen ikas kokakomi ng'alek chekakwa. Imuchi komi chi nekakobarye eng sang olo ko koi baadaye ngenyekemwoun tuguk chekatestai ilen kalyonotinye nyoteshini alak ako kakobit shida eng olimbo olin kolechin kurganang'ung non iborye kila mengen akot tuguk chekakeita ko koi baadaye ilen kanenyi ko kaikai korok iweke let iru ng'uny tatya ilechigei ne nekeim chichi amu mutai ngibitoret eng shida netindoi akot ndako chitab kokwet ko mutai koker kole kiaborye koroi kikoima eng sobondanyu sianerechi akebireke ak biik lakini mami chi nekiru ng'uny kotebena kole kalya bunu ano neregechu lyon koroi sibirtoigei kila tos ngoeke biik yakutuswa mami or age nekeboisie
Kogoi kolen chito ninas mami chi nekikotebena kolecho mi tebutik oeng'u. Atkan kora Ingereza kolen chito ngoyait kilechi mie meting'ung, is something wrong with you. What's wrong with you? But sometimes ko kaikai keteb kele what happened to you? Tos mi kiy nekikwak neimi muguleldong'ung, ma what's wrong with you? Amu what's wrong ele kararan metit ne shida neng'ung kosir tos mi kiy nekikoim sobondong'ung. Ne nito nekonin ibirtoigei kila. Amu ngiwe kokewe muguleldo orit sitoret ikulutu koroto ak ing'usu. Ak yekakitut koroto kosop chito. Kotun oegu biik che atkan kora ngomi kit age tugul konyone chichoto nyokotoretin kole ng'wewe toreto inye ni epchinoi. Mami chi nekose ng'alekchuk, inyegei nanyonjini. Ko mutai isoru chichoto eng kit nekatokakokon toiyet milele kokon chorwandit. Ko ongekus kitikin ak iweke let kitikin. Siker meker kit nekakwai anan meker kit nekamwa. Ako nakile read between the lines. What did they not say? Nemanachi koyoto kole mite ngwonindo. Asiye inya kosop yotok akosop cheobendi tai. Kongoi. Kongoi mising Pastor. Kameche atesyi ng'alyot agenge Yes. nekanetkei eng lesson ini. Keker ng'atutikab Jehova, keker ng'atutikab karureiywek, keker ole kityeme koibunda chito kotebi eng katebet fulani nenyolchin kipsengwet. Eng konyek alak kemuch keker kotindoi melekwek cheikochin chito eng kit nekayai. Lakini kangikas kanetishet nekakinetanu kong'etegei kotaugei betutab Sabato netai akoi Jumatatu akoi ketare nguno, ikase kakoet kebeberta nebo chomyet kosir tuguk tugul. Kakeit kele angomakoyoe chit keyai artet nebo ang'wan, angaketar kele oye biik chong'enye chekekat aketar ng'alechu eng oretab chomyet. So tuguk tugul eng ng'atutik tugul kikonech kipsengwet ko kanetkei ale kit neikesu kila kitu ko chomyet. Yekicham Jehova eng mugulelwekyok tugul, eng sobonekyok tugul, eng nautikyok tugul, ak kecham chitab kokwenyo ak ketepche kibagenge ak ng'alechu tugul chu kokesu chomyet. Chomyetab Jehova ak chomyetab chito eng chito eng kwenunia acheke eng achekei kokesu ng'alechu ng'atutik chu king'olole ak ketebe ng'otwet orit ak kakesunetab kenyisiek. Kanetkei kiyoto. Ngoboisie kora kutiet agenge kityo eng yoto. Oi. Amu kit nekokorom mising koyak ame chito sikepchei tuguk yoto kenome pangok. Lakini ker kit nekiyaak eng boyondono kitinye werik oeng. Kole werto ninyi amache yechuk kong'a kole chwang akowek buch ak siatit inege mami siatit. Kole nin koseng'eng kibiameche kuk sinyiri bisi chebo ng'ong yu. Kole kwanacha. Kakowek weri otupche kiakome. Tuguk ko chekuk. Lakini tomo chomyet kepchei. Yame chomyet. Yame kosino ngai. Ngonyo nginye ketebi tugul. Inget ile imuchi koba tuguk tugul weri ak ikochin nusuek ak kijana yandanata eng chomyet ak ketach. Lakini tatun nyokosiche lakwet netun neku mokorio kot kotun nyokotoret kibobitiet neng'ung'et nekanyokome nyokitinye ekainik 2,000. Lakini kanyokopetyo chekuk nyokosop ni kot kotun mang'une lakwet kai nenyeketoreti. Nyokoek kisobe bichu tugul amu chomyet. Nda yame chomyet, ndami chomyet kapchi kekoshindos ip kele to chechu ekainik 10 kiam chekuk kobek lakini memake kikitupche nyotebeu akonin nusu eka moja. Akitebeu to iribe lagok. Kotun kechomdos kot kotun kobit chomyet neimoluchi tuguk tugul. Lakini nguno kirwochi kabisa kot kealda mbarenik tugul kosobe okiliek ip keton ekainik 1,000 chekimi up kobek. Ako panan tugul. Amu kale boyondoni mi kirwoget nekirwochi nebo mbarenik ako mi kirwoget nebo chomyet. Ako ngekoshin komami ole bunu okiliek amami ne akoyame choto tugul. Ko ingot koek chomyet neking'ololi kotoretech kot kobit koshinet nekararan.
akobit chomyet netun nyokoeku nekeil ki age tugul eng yu ipkechop kechomye akoet chomyonotok kot koyamech tuguchoto tugul, lakini ngomami chomyet kisup ng'atutiet inegei ami ae ng'atutiet angen ile nyetil nambaret kaib iman, lakini ngoja kelilekei kot kele mokat korotwechon ndaroi ketebiso nemakikotegei akiyapta koroito kenyisiek 100 tun kele kakile makibendi kain kole lagok meche koroni amune kele acha kikalaguch makibendi sikole lagok ine koroi makingen, lakini kiyoptoi kunoto kila kiyoptoi, lakini kikoek shit akot komakikotegei, lakini ngot komi chomyet ko akot nekikanye kocholwoken konyokosiku akowalak akot kotun kot noto netun kimondoe eng koyoto akotoretin in akinye nekikanye umile kitupche mami ng'ala te tukun kesobe. Kongoi. Manata kityongan Pastor Ngetich. Chu ko practical tuguk cheyoyoskei. Mising mosogik. Kilyochin mosogik chekiribe mbarenik akosirto boisiekwak amu makomi chi neteteanchin. Kale Jehova neteteanchin mosogik. Tia mosogik chemi kanisa cherirtos amu inye neingengei akot nguno ikose. Tia mosogik chemakiyochin imanda chenyalildos. Ko ongeeku practical keyai iman kenai kele mi ngete chito kole areku Jeiso akandeyo korok akaborye mbarani korok. Ko kito nekanyol kinetkei akeeku cheiming'inigei iman amu kit ne practical nemite kikonyo akoi yo akoboisie oindet notok mising. Tilyandit nemi ko korok tupcheng'ung kole chito acha kareku makekuregei kiy. Kanyo tengekto nikitai nikibo kap Adam nikinye netokosubech ako oindet noto ibu. Kongoi. Kongoi mising eng boroindo nekakesich kenetkei akobo betutab rani. Kwame betut Kamuktaindet. Ako kakekas kele ketonondochi simaek acheket kou mosogik kemwa babu kotinyo mising amu angen mosogik chechang chekikoba sang mosogik ichekei koboto lagokwak. Amu kong'et lagok matikobwa sukul, matikosich opportunities chekitindoi chekingomi kwan kokimukoksei. Kit nenywa koret, kit nenywa kot, kit nenywa kiy age tugul. Lakini yekakosirto kwan koek matinye kiy kamet, matinye kiy lagok ako kikesich lagok. Akot ndamami lagok akomi chepyoset inegei ko nenyinet yotok amu kikakitun. Ko ngwo Jehova walet mugulelwokikchok sikeyai mieindo akekochi Jehova koek inendet neyoiwech tuguk chemakimuchi akeistoegei neregek amu kele neregek kokaboisie shetani oritit notok koek oret agenge nekoi kokeny ndatokoitu kipsengwet saiyo imieno. Kongoi mising ongetuye wikit nerube kebendi keng'olole lesson nebo nerubei keng'olole akobo ketesetai akobo kayamiset ak barurnatet nelel. Ko mising atochok sikeng'alal tugul kibagenge kinetkei. Ongesoman lesson, ongemwochi biik alak, ongeamdochi iyopchi anan akot kemwochi oret neimuchi kokere biik abwoti ale ngolimbo gaa komuchi maimuchi biik alake bundles lakini kokobit kokakas kele imuchi keal kito nekimuchi kinde TV kole asikoro biik chechang. Otuye kibagenge koek inyendet ne facilitating sikoro biik chechang asikomwaita. Ongiyie matwan kekoschigei ongemwaite kaikai akomwa eng yo osire testimonies kokowokis chekokowal Jehova ikere kokowal mwoe mi biik alake chekokobwa chebo class kotesokis biik eng class kolya ongemwaite. Kongoi mising osomegei sang sikobit kiwekyi yutok. Kongoi Jehova amu kaikonech boroindo keng'alale ng'oliongung. Koek inyendet Jehova neikoitoi koek tamirmirieng'ung netilil nekochin agenge. Ako mising Jehova neregek che ngap kekere tuguk chemaimukoksei keyai koek inyendet neikonech katustuset nebo mugulelwokikchok
wek inyendet neiwektoi muketut asikobit keku kou Jehova kou kimwa Jeiso kole oweku chemyachen kou kwandang'wang nemi kipsengwet noto nekisome koeku noto nekinetegei eng betutab raini. Ara tebi kobotech wikit komugul akoi tun ketuiye eng kainetab Jeiso Kristo nenyo. Amen. Amen.